салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки тансиҳату бардам ва ҳамеша хушҳол ҳастед. бахшиш зиёд ки қариб як моҳ шуд ягон видеои омода накардем, чунки каме серкор будем ва имрӯз бошад барои шумо як видеои омода кардем ки дар мавзӯи зарф мебошад. Мо барои шумо зиёда аз 100 зарфи хеле серкорбурд ва муҳими ҳаррӯзаро омода намудем ва ҳоло бошад ҳамаи онҳоро бо тарҷумааш ва инчунин бо овардани як ҷумла барои шумо мефаҳмонем. пеш аз он ки дарсро оғоз кунем, барои шумо ҳаминро гуфтаниам ки ин калимаҳое ки мо барои шумо омода кардем ба ҷуз маънои зарф доштан боз якчанд маъноҳои дигарро низ доранд ва мо танҳо бештари онҳоро ба маънои зарф тарҷума кардаем. хуб, биёед дарсро оғоз мекунем. мо зарфҳоро ба 5 гурӯҳ ҷудо намудем. Якум, adverbs of time. Дуввум, adverbs of frequency. Сеюм, English adverbs of place. English adverbs of manner. English adverbs of degree. хуб, биёед шурӯъ мекунем аз зарфҳои adverbs of time, яъне зарфҳое ки доир ба вақт ҳастанд. Мисол: Today, I'm trying a new recipe today. Ман имрӯз дастур ё ки раҳнамои навро дида мебароям ё ки месанҷам. Yesterday, дирӯз. They took a long walk yesterday. дирӯз онҳо дуру дароз қадам заданд ё ки пиёда гаштанд. Tomorrow, пагоҳ. I hope it doesn't rain tomorrow. умедворам ки пагоҳ борон намеборад. Last year ё ки last month, last week. соли гузашта, моҳи гузашта ё ки ҳафтаи гузашта. Last year I took a vacation. ман соли гузашта рухсатӣ гирифтам. Soon, ба зудӣ, ба қарибӣ. My coworker will buy a house soon. ҳамкори ман ба зудӣ хона мехарад. Later, дер. Later I read my book. ман дертар китобамро мехонам. First, аввал, аввалин, нахустин. He was the first to come. ӯ якум омад. Last, охир, охирон. I got there last. ман аз ҳама охир ба он ҷо расидам. Before, пеш аз, қабл аз. I go swimming every day after work. Now, ҳозир, ҳоло, акнун. Now will you tell me what's bothering you? ҳоло ба ман мегӯед ки шуморо чӣ ташвиш медиҳад. Previously, пешакӣ, қаблан, пештар. She had previously gone to the museum. ва пештар ё ки қаблан ба осорхона рафта буд. Currently, айни замон ё ки айни ҳол. It's currently raining outside. ҳоло борин борида истодааст. Early, барвақт. I was a few minutes early for my appointment. ман барои вохӯриям якчанд дақиқа барвақт омадам. Instantly, фавран, дар ҳол, дар як лаҳза. Instantly I knew what happened. дар ҳол донистам ки чӣ рух дод. Gradually, оҳиста оҳиста, кам кам. Gradually my leg got better. оҳиста оҳиста пои ман беҳтар шуд. хоб, қисмати дуюм, English adverbs of frequency. Never, ҳеҷ гоҳ. He never thought it would happen. ва ҳеҷ гоҳ фикр намекард ки ин тавр мешавад. Rarely, гоҳ-гоҳ, кам. She very rarely complains. ӯ гоҳ-гоҳ шикоят мекунад. Seldomly, аҳёнан, гоҳ-гоҳ. Habib seldomly drinks coffee. ҳабиб гоҳ-гоҳ қаҳва менӯшад. Occasionally, чанд вақт як бор, гоҳ-гоҳ. I see him occasionally in town. ман ӯро дар шаҳр гоҳ-гоҳ мебинам. Sometimes, гоҳ-гоҳ. Sometimes life is hard. ҳаёт гоҳо мушкил аст. From time to time, гоҳ-гоҳ. From time to time she prepares steak. вай гоҳ-гоҳ стейк тайёр мекунад. Now and then, гоҳ-гоҳ. I like a glass of milk now and then. ман гоҳо як пиёла ширро дӯст медорам. Often, зуд-зуд, тез-тез, маъмулан. I don't often drink tea. ман зуд-зуд чой наменӯшам.
How often چند بار چند مرتبه. How often do you wash your hair? شما چند بار سرتون رو میشوید. Usually معمولا عادتا. My friend usually doesn't like going out. دوستی من عادتا بیرون رفتن رو دوست نمی‌دارد. Normally عادتا معمولا. That normally doesn't happen. این عادتا رخ نمی‌دهد. Always همیشه دائما. I always drink coffee in the morning. من همیشه سحر قهوه می‌نوشم. All the time همیشه دائما. Why does he talk about himself all the time? چرا او همیشه درباره خود گپ می‌زند؟ Annually سالانه هر ساله. Most holidays occur annually. اکثریت عیدها هر سال رخ می‌دهند. Monthly هر ماه. We set some money aside monthly. ما هر ماه کمی پول جدا میکنیم یا که ذخیره میکنیم. Weekly هر هفته. The magazine is published weekly. مجله هر هفته نشر میشود. Hourly ساعت به ساعت یا که ساعتی. Many people are paid hourly. با بسیار آدمان ساعت به مزد داده میشود. By the minute دقیقه به دقیقه. They are selling books by the minute. آنها کتاب ها را دقیقه به دقیقه فروخته ایستادند. قسمت سوم English adverbs of place یعنی ظرف دائر به مکان. Here اینجا. What do we have here? ما اینجا چی داریم؟ There آنجا. Who that man over there? آن مرد در آنجا کیست؟ Everywhere در همه جا. I looked everywhere for my keys. من کلیدهایم را در همه جا جستجو کردم. Somewhere یک جای مکانه. I want to live somewhere quiet. من میخواهم در یک جای آرام زندگی کنم. Anywhere هر کجای. Sit anywhere you like. هر کجایی که میخواهید بشینید. Nowhere هیچ کجا. I can't find it. It's nowhere to be found. من آن را یافته نمیتوانم. در یگان جا یافت نمیشود. Inside درون داخل. Her car was locked and the keys were inside. ماشین او بسته بود و کلیدها در داخل آن بودند. Outside بیرون. Could you wait outside please? میتوانید در بیرون انتظار شوید؟ Up بالا. Hurry look up. زود باش با بالا نگاه کن. Down پایان. Now look down. اکنون با پایان نگاه کن. Upstairs بالا به طرفی بالا. He ran upstairs. با بالا دوید یعنی که از زینه. Downstairs پایان با پایان در قبطی اول. He slipped and fell downstairs. او لغزیده با پایان افتاد. They live downstairs. آنها در قبطی اول زندگی میکنند. Abroad خارج از کشور یا که بیرون. I would love to travel abroad. من میخواهم به خارج سفر کنم. Away دور است. Go away دور شو. دفع شو. Stay away from the fire. از آتش دور باشد. Nearby در همین نزدیکی در قریبی. I hope there is a restaurant nearby. امیدوارم که در همین نزدیکی طربخانه هست. Across در آن طرف از میانی یا که در میانی. He lives across the street. او در آن طرف کوچه زندگی میکند. The car stood across the road. اتومبیل در میان راه ایستاد. Next دیگر. I just missed my flight to Chicago. When is the next one? من پرواز خود را به شیکاگو از دست دادم. پرواز نوبتی کی است؟ Above در بالا از بالا. I'll go above and you stay here. من به بالا می روم تو اینجا بمان. Underneath از پایان در زیر بخشی پایین. There is an opening underneath. در پایان سوراخی هست. He got out of the car and looked underneath. وی از ماشین فرامده به زیر نگریست. North به طرف شمال. Go north به طرف شمال برو. South به طرف جنوب. They traveled 3 miles south. آنها 3 میل جنوب رفتند. Which way is south? کدام طرف جنوب است؟ East به طرف شرق.
The train went east. قطار به طرف شرق رفت. West به طرف غرب. His room faces west. خانه‌اش به طرف غرب نگاه میکند. قسمت چهارم English adverbs of manner. Slowly آهسته آهسته. She slowly got out of bed. وی آهسته از جایگاه خیست. Quickly تیز. ولی drove quickly. ولی ماشین رو تیز میراند. Carefully با احتیاط احتیاط کارانه. Pick up the book carefully. کتاب رو با احتیاط بردارید. Quietly آرامانه. احمد entered the room quietly. احمد آرامانه به خانه وارد شد. Happily خرسندانه خوشحالانه. They happily ate ice cream together. آنها خوشبختانه یک جای یخماز خوردند. Sadly غمگینانه دلتنگانه متاسفانه. Sadly the business failed. متاسفانه تجارت ناکام شد. Angrily در حال خشم و غضب. Angrily she threw the bottle across the room. او در حالت خشم و غضب شیشه را در بین خانه هوا داد. Sleepily خواب‌آلودانه در حالت خواب‌آلود بودن. Sleepily she sat down at her desk. او خواب‌آلودانه در بالای میزش نشست. Easily با آسانی. حمید boasted that he could finish the project easily. حمید خود را تعریف کرده گفت که او میتواند لایحه را با آسانی تمام کند. Really معنای یکم خیلی و معنای دوم واقعا. I really look forward to dinner. من خیلی انتظارم که خوراکی نهاری خورم. I can't believe he really did that. من باور نمیکنم که او واقعا این کار را کرده است. Simply با سادگی با آسانی. شهلا simply turned him away. شهلا او را با آسانی رد کرد. Badly معنای یکم بد به صفت و معنای دوم خیلی یکی بسیار. My first attempt at badminton went badly. کوشش اولین من در بازی بدمینتون بد بود. She badly wanted to see him again. او بسیار میخواست وی را بار دیگر ببیند. Nicely خوب نغز. خلیل performed nicely in the play. خلیل هنگام بازی فعالیت خوب نشان داد. Well خوب نغز. Lola thought he did well. Lola فکر کرد که او کار را خوب انجام داده است. Appropriately با مورد مناسب. It's important to act appropriately in all situations. در همه حالت رفتاری مناسب کردن حتمی است یا که لازم. Wonderfully عالی بسیار خوب. She could dance wonderfully. او خیلی خوب رقصیده میتواند. Beautifully زیبا. شکوه painted beautifully. شکوه خیلی زیبا رنگ کرده است. Bravely دلیرانه شجاع ناترسانه. Karim bravely killed the snake. کریم ما را ناترسانه کشت. Stubbornly خونسردانه یکروانه. Stubbornly the child refused to go to sleep. کودک خونسردانه خواب کردن را رد کرد. قسمت پنجم English adverbs of degree. Very خیلی. It feels very cold today. امروز هوا خیلی سرد است. Rather تا یک اندازه تا اندازه خیلی یکی نسبتاً. He acted rather rude. و نسبتاً دغلانه رفتار کرد. Quite کاملاً 100% تماماً. I quite agree with you. من کاملاً با شما راضی هستم. So بسیار خیلی. He was so relieved when he came home. وقتی که او به خانه آمد خیلی آسوده بود. Two معنای یکم از حد زیاد خیلی و معنای دوم اینچنین. You have put too much salt in the soup. شما به شوربا از حد زیاد نمک گذاشتید. I want to go to the beach too. من هم میخواهم به ساحل روم. Pretty خیلی زیاد. He felt pretty bad. خود رو خیلی بد حس میکرد. خب دوستان کلمه pretty اگر به معنای صفت آید معنایش دیگر است. در آن حالت به معنای زیبا استفاده برده می شود. Extremely خیلی. Be careful, the plate is extremely hot. احتیاط کن طبق خیلی سوزان است. Terribly معنای یکم خیلی و معنای دوم بد. I missed him terribly. من او را خیلی پزمان شدم. He did terribly on his math test.
او تستی متماتیکاشро خیلی بد انجام داد. Awfully خیلی بد و معنی دوم خیلی. He behaved so awfully that I was ashamed. او چنان بد رفتار کرد که من از این شرم کردم. It's awfully good of you. این رفتار شما خیلی خوب است. Tremendously خیلی به اندازه، به نهایت. نسیم was tremendously cautious. نسیم به نهایت با احتیاط بود. A bit کمه. He was feeling a bit sick. او خود را کمه بیمار حس میکرد. A little کمه. سهراب speaks a little French. سهراب کمی فرانسوی گپ میزند. Relatively نسبتاً. The room is relatively dark. حجره نسبتاً تاریک است. یعنی حجره نسبت حجره های دیگر کمی تاریک است. Slightly کمی اندکی. He lowered his voice slightly. او آوازش را کمی پست کرد. Somewhat کمی تا اندازه. She is somewhat comfortable in her new job. او در کار نو خود تا اندازه براحت است. خوب دوستان عزیز، ویدیو ما اینجا با پایان میرسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهادی باشد حتما در کامنتاری نویسید و دستگیری کردن کانال را نیز در خاطر گیرید. باقی سلامت باشید.